Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Uganda ubushinjacyaha bwongeye kwanga ubusabe bwa Dr Kizebesi gishaka ko ari kuri gukurikiranwa ari hanze yatanze ingwate ku byaha byo kugambanira igihugu akurikiranweho. Ubushinjacyaha bwabwira urukiko ko Bwana Besi y'umunyapolitike utavuna ubutegetsi bwa Uganda hari umuntu w'ikigomeke ku buryo umurekuye anahunga igihugu agacika ubutabera. Mu kwanga ko Bwana Besi yakurikiranwa ari hanze, ubushinjacyaha bwavuze ko uyu mugabo adashobotse yakunze guhangana n'inzego kandi akaba akurikiranwa ibyaha bikomeye ku buryo kumurekura ubutabera butazatangwa. Mu ibaruwa ya Kizebesi igena bagenzi be bakurikiranwe hamwe agaragaza ko afunzwe bitemewe n'amategeko ndetse ko ari ku mpamvu za politike. Ubushinjacyaha bwavuze ko uyu mugabo uhatanye kane kose guteka Uganda atsindwa beshya kuko akurikiranwe ibyaha biremereye bibangamiye ituze ry'igihugu ndetse n'umutekano mpuzamahanga ntawe bihuriye no kuvuga ko ziri impamvu za politike. Ubushinjacyaha bwagaragaje kandi ko Kizebesi igihe atari umuntu wo kwizerwa ngo asanganwe ibindi birego mu nkiko nko mu rwa Buganda Road aho akurikiranwe ibyaha birimo guhumura abaturage bagasanga igihe yaba arekuye n'ubundi yagumye kwijanika mu byaha. Ubushinjacyaha bwavuze ko Dr Kizebesi yakoreye ibyaha mu bihugu bya Kenya, Ubugereki n'Ubusuwisi ku buryo kumurekura byabangamira abatangabuhamya. Ubushinjacyaha bwanavuze ko Dr Kizebesi yanandika asaba kuregura batanze ingwate mu kavuyo kuko agaragaza nomero nyinshi z'imanza ku buryo nta wamugirira icyizere. Abunganizi ba Bwana Besi babwira urukiko ko impamvu bashaka kuburana ari hanze ari uko iminsi yagombaga kuba yagejejwe mu rukiko yayirengeje kuko itegeko rivuga ko itagombaga kurenza iminsi 140 ataburanishwa none ikaba yararenze. Ariko ubushinjacyaha bwavuze ko Kizebesi yatamaze iyo minsi 180 atarengutse imirasire nubwo ari iminsi 62. Kwa gatanu nibwo urukiko ruzatangaza niba Kizebesi yazarekurwa yatanze ingwate gukurikiranwa ari hanze cyangwa se yaguma gukurikiranwa afunzwe mu munyururu. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe umugabo w'imyaka 70 n'umuhungu w'imyaka 39 barwana ibiryo bombi bagapfa mu ntara Kakamega. Polisi yavuze ko uwo musaza yagiye mu murima umuhungu we asoroma sukuma wikarateka, umuhungu wabibonye biramurakaza aramutema aramwica ahita ahunga. Abaturage bamenye amakuru ko uyu musaza yishwe atumwe n'umuhungu we baramuhinze baza kumugeraho nawe bamutera mu buye kugeza apfuye bagamije guhorera uwo musaza. Polisi ya Kenya mu ntara Kakamega yamaganye ubwo bugizi bwa nabi no kwihorera abantu bose bagize uruhare mu kwica uwo muhungu wishe se kwijyana kuri polisi bagafungwa. Hanyuma ariko kandi mu ntara kituye umugore biravuga ko yishwe n'umupolisi wari inshuti ye amurashe, ariko amakuru yavuze ko uyu mugore arashwe n'umupolisi yarasanganwe urugo ngo ari yubatse afite umugabo n'abana babiri, aho yavuye mu rugo beshyyo bashakanye ko agiye gushaka akazi yitwa Kitengera. Ubu cyabaye amabera ni ukuntu uyu mugore yavuye mu ntara kituye akavuga ko agiye gushaka akazi Kitengera akaba yarasiwe n'ihabara ry'umupolisi mu ntara Machakoshi. Umupolisi ngo yamwiciye n'undi mugore bari kumwe w'inshuti ye, ariko impamvu yo kubarasa ntiramenyekana n'uburyo bombi bakundanaga kandi uyubatse ntirasobanuka. Mbabwire kandi ko Rigati Gashago wahoze ari visi perezida wa Kenya yavuze ko yiteguye guha Leta zimwe za Amerika ibimenyetso byose bigaragaza ko Perezida William Ruto ashyigikira ibikorwa by'iterabwoba. Amerika yerutse gutangaza ko igiye gusuzuma ko yakwaka ububasha Kenya bwo kuba umunywanyi w'OTAN. Mu bivugwa na Amerika harimo ko abatetsi ba Kenya bashobora kuba bafashe inyeshyamba zigometse ku butetsi muri Sudani za Rapid Support Forces. Rigati Gashago yavuze ko yiteguye gutanga ibyo bimenyetso simusiga bishinja William Ruto wahoze ari shebuja buryo akorana n'izi nyeshyamba ndetse na Shabab muri Somalia. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe umuryango w'ubumbye bicaye mu biro byabo bishinzwe uburenganzira bwa muntu watangaje ko abantu ushinja umutwe M23 kwicira muri Kivu Amajyaruguru mu kwezi gushize bamaze kugera kuri 319. Komiseri muri ibyo biro Volker Ritak kuwa gatatu yatangaje ko abishwe barimo abagore 180 n'abana 19. Mu cyumweru gishize ibyo biro byari byatangaje ko abishwe ari 69 biganjemo abahutu. Yavuze ko wiciwe muri teritwari ya Rucuru muri Kivu Amajyaruguru hagati ya tariki 9 na 21 z'ukwezi kwa karindwi. Tureke mu itangazo yasohoye yavuze ko hari abantu barenga 300 ari bo mubare munini w'imfu z'abantu biciwe mu gitero kimwe ku mirwano yakubura muri 2022. Loni ivuga ko bishwe na M23 abahinzi bari mu mirima yabo uriya mutwe wagabye ibitero witiranye n'urwanya umutwe FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mbere yo kubicisha imbunda n'imipanga. Ibiro n'amakuru by'Abongereza bitazi byavuze ko hari amasoko abiri y'abantu bakora muri uriya muryango wambwiye ko 100 mu bishwe amazina yabo yamaze kumenyekana ndetse ko iperereza rigikomeje. Icyo gitangazamakuru ku ruhande rwacyo kivuga ko kidashobora kwemeza ziriya mfu M23 biciye muri perezida wa Britain yabisimwa. Mu cyumweru gize yatangaje ko uriya bwicanyi ishinjwa ari umugambi ugamije kuyisiga icyasha wakozwe n'abakozi b'uriya muryango basanzwe bakorera mu kwa kwa Leta ya Kongo. Bisimwa avuga ko M23 ubwayo yakoze iperereza igasanga buriya bwicanyi butarigeze buba. Ivuze kandi ko amakuru bafite ari uko muri biriya biro bya Loni harimo Kongo maze igihe akora icengeza amatwara ry'ibintu bitigeze biba. Yunze bati mu by'ukuri bagamije iki? Intego yari iyihe? Intego yari uguhisha ubwicanyi bwakozwe n'DF muri komanda mu ntara y'Ituri kubera ko komanda yabaye ubwicanyi mu nsengero aho bica abaturage kandi igisirikare cya Leta FARDC cyabigizemo uruhare kugira ngo birinde ko ibinyamakuru imbuga nkoranyambaga bikomeza kuvuga ibyo. Bahimbye indi nkuru kugira ngo isibe iyo ngiyo.
ariko vice minisitiri w'intebe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prevost yavuze ko bya M23 ikora bitazahera idahanwe. Mu butumwa yanditse ku rubuga rwa Isi yahoze ari Twitter, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yavuze ko babajwe cyane n'ubwicanyi bushya bwakorewe abasivile 300 harimo n'abana 20 bakaba bashinjwe M23. Yakomeje agira ati n'ibyaha bitakwihanganirwa bidakwiye guhera bidahanywe. Uyu muyobozi yagaragaje ko bashyigikiye inzego z'imbere mu gihugu n'inzego mpuzamahanga kugira ngo hakorwe iperereza ababigizemo uruhare bamenyekane kandi bahanwe. Mu butumwa bwa Maxime ati ibice bigenzurwa M23 bagomba kwemererwa kubigiramo kugira ngo ukuri kugaragare. Turasaba ko hubahirizwa ibyasinywe mu nzira mushinga y'amahoro iduha kandi hakaba kurinda abasivile. Mu itangazamakuru urwego rw'Loni rushinzwe uburenganzira bwa muntu yasohoye kuwa gatatu yamagaye intambara yongeye kwaduka hagati ya M23 avuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda niwe twitwaje intwaro bakaba banganye muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu bivuga ko muri raporo y'uruhande rumwe byakiriye ivuga ko nibura abasivile 19 bishwe mu bitero bya M23 hagati ya 9 na 21 Nyakanga mu mwaka turimo mu duce twa teritwari y'Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi raporo ivuga ko umubare w'abantu bishwe ari munini cyane kuva M23 yakuriye mu Rwanda muri 2022. Benshi mu bapfuye harimo abagore 48 n'abana 19. Abango akaba ari abahinzi bari mu mirima yabo. Uyu mukuru w'urwego rushinzwe uburenganzira bwa muntu atumbabajwe n'ibitero M23 ikorera ku basivile kimwe n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe hasinywe agahenge ko guhagarika imirwano. Yasabye ko ibitero byibasira abaturage b'abasivile bihagarara kandi ababikora bose bakabihanirwa. Uru rwego rwamaganye n'ubundi bwicanyi bukorwa n'imitwe y'EDF na Kodeko, aho EDF yerutse kwicira abantu mu rusengero yitwa Komanda muri Turi. Mbere yaho yarishe abantu 70 mu gace kitwa Pikamaibo. Indi mitwe yishe abasivile ngo ni Raila Mutomboki wazarinda ubwicanyi bwabo bwabereye ahitwa Busoro mu Kivu y'Amajyepfo tariki 27 z'ukwezi gushize. Kuri ibyo birego bwa raporo yaziriye amaguke yasohoga perezida w'M23 bitarabisimwa yabwiye leta ko irimo ari ibirego bitari ukuri. Yavuze ko bazashyira itsinda rizabikoraho iperereza. Umutwe wa M23 umaze igihe ugaragaza ko ibintu byawo biterwa n'ingabo za leta ya Kongo zica mu mutwe w'abazarendo haba muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikire mu abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banaswe icyizere cyo kongera kubyutsa umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyongeye gukendera nyuma ko Perezida Ndayishimiye akiza minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushya Dr. Bizimana. Benshi bemeza ko ari umuntu wamunzwe n'amacakuri n'ivanguramoko bikomeje kuranga mu bategetsi bo mu Yagabye. Tariki 5 Kanama nibwo Ndayishimiye w'u Burundi yakoze impinduka muri guverinoma kuri minisiteri ebyiri muri 15 zari zisanzwe ashyiraho minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushya Dr. Bizimana. Umunsi umwe nyuma yo gushyiraho minisitiri w'intebe mushya na histori ntabonuye wasimbuye kuri uwo mwanya Gervais ko buco wagiye kuyobora Sena. Ishyirwa rya Dr. Bizimana ryishimiwe n'abamwe mu bayobozi bakuru mu Burundi bari mu bujyanama wa perezida w'Inyamitwe wamwifurije akazi keza no gukomeza guteza imbere inyungu z'Uburundi mu mahanga. Ariko kuri bamwe mu Burundi n'abanyamahanga bamuzi basanga Karere kongeye kugusha icyano. Umurundi Pacifique ninahazwe imiriba y'uburenganzira bwa muntu utaracanywe akana n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva muri 2015 na mbere yaho yanditse ku rugo rwa X ati hamwe na Robert Shingiro twe dufite minisitiri w'ububanyi n'amahanga uhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hamwe na Edouard Bizimana umuntu urangwa n'amacakubiri yanga cyane u Rwanda azashobora gufasha kugabanya amakimbirane mu karere. Ubutumwa bwe bwarekejwe n'ibihamya by'ibyo avuga by'amagambo minisitiri Bizimana yagiye atangaza kuri X birimo imvugo zumvikana amacakuri n'ivangura nkaho wigeze kwandika ati ni gute nduhungirehe umuhutu wo mu Rwanda y'abamuvugizi w'abatutsi b'abanyekongo yigeze kwandika none kandi ubwo abanyarwanda 726 bari baraheze mu cyamba ya Kongo bakiriwe mu karere ka Ruvu batashye kuki zaba mu Rwanda kitazwi ndetse ko benshi muri bo bazicwa. Bamwe mu banyarwanda bamuzi nabo bahise bagira icyo bavuga kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushya w'u Burundi wasimbuye Robert Shingiro umaze igihe kirekire kuri uyu mwanya. Amazero y'u Rwanda muri Indonesia Shabuduru Karema Imana abinyujije ku rubuga rwa X yanditse ati Bwana Edouard Bizimana numuheza nguru uzwi ku isi yose mutegereze muzarebe. Uwitwa Krista Mongi Muhangi uvuga ko yavukiye Ingara muri Tanzania agakurira mu mashini Bujumbura we yavuze ati ishyirwa rya Edouard Bizimana w'umunzi w'inzangano zishingiye ku moko ni igitutsi kuri diplomasi n'abo mu karere. Iri hitamo ryerekana ko CNDD-FDD ashaka ubwiyunge cyangwa se umutekano ahubwo ikomeza ingengabitekerezo y'uburozi Burundi buri kwerekeza mu rukuta. Dr. Bizimana yasimbuye Ambasaderi Robert Shingiro akoze ibishoboka mu kugarura umubano mwiza n'ibihugu by'ibituranyi no guteza imbere gusubiza Burundi ku ruhando mpuzamahanga nyuma y'imyaka bwari rumaze mu bwigunge.